Owakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8. Kuyinjabulo lentokozo ukuhlangana kuhlelo lenu Asakhaneni kusitichi senu Solus FM 93.8 okhulumayo ngowenu usisi Oxy uMadawu Mavodloza. Ngizacela engihamba laba abangani bami baziveze balikhulumisa. Sanibonani sihlobo esihle okhulumayo ngoPhumuzile Moyo. Salibonani balaleli, ibizo lami nguMbuso Moyo. Salibonani balaleli, ibizo nguNqoba uMadewa Nqoba Sibenge. Siyabonga engihamba laba abangani bami sebesibingelele bazethula ukuthi bangobani. Uhlelo Asakhaneni luhlelo lapho esilondoloza usiko sisakha ikusasa yemizi yethu lekusasa yelizwe lethu. Namhla sikhethe ukuhamba phezu kwesihloko esesihluphile kakhulu. Indaba esingayo namhlanje indaba yokuzibulala, indaba yokuzibulala. So sihlangene sindawonye labe engihamba labo lani balaleli siphezu kokuhlaziya udaba lolu olokuzibulala, udaba osoluhluphile kakhulu. Sizama ukuthi sisakhe imizi lesizwe, hayi khona ukuthi sakhe ngezitina lamafoloma, kodwa sakha ngobunono, ngokubekezelana, lokuzwisisana, lokuqinisana, ukuthi lolu daba esihlezi phezu kwalo olutshisa kangaka, udaba oselusihluphile kangaka emphakathini, ludaba esingancedisana ngalo njani. Nxa singakhangela imbe sibale lapho esibala khona bakithi balaleli bami abathandekayo, sizakhangela ukuthi izibalo zethu lapha eZimbabwe ziphezulu kakhulu ebantwini abazibulalayo, ikakhulu obaba bethu, abantwabethu abangabafana, amajaha asakhulayo, abantu abalamaphupho amanye amangalisayo akade bengaphumelelisa ilizwe, yibo abantu esibathola ezikhathini ezinengi bekulolu hlupho. Yebo, lamankazana lawo abakhona, kodwa ke ababa labafana lamajaha asakhulayo yibo kakhulu esibatholayo. Yebo, asikho lapha balaleli ukuthi siqamba amanambazi kumbe singani kumbe siyaqakathekisa. Asiqakathekisi. Lapho ukuqakeza ingani sithi hayi ithimu ethile isihlohlile, ingathi kumbe kuthiwa sisemdlalweni webhora, hatshi. Kodwa silapha balaleli ukuthi sike singani siyaxoxa, siqondisane, sincedisane ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo ngale nxa izindlu zethu zivaliwe. Kuyini okwenzakalayo phakathi kwengqondo yomuntu okungeke kubalwe yimi lawe? Kuyini okwenzakala emuva le? uNqoba ke psychologist wethu. Ngoba wena usuhlale labantu phansi abaza kuwe belenhlupho befuna ukuthi ubancedise ehambeni lolu, bangani bayaphuma kikho lokhu okuyingqondo, lokhu okunyenyeza emuva kwengqondo zabo, okulilizwi lokhu okunqoza emuva kwengqondo zabo. Usuke wahlala labantu abanjalo Nqoba njengotherapist wethu. Kuyini abantu laba abaza kuwe abangakukhulumi lula, kumbe ngithi abangakukhiphi bekhululekile? Okay. Maybe okokuqala engingakutsho ukuthi kukalutshwane ukuthi umuntu nxa esiza atsho ukuthi mina ngiphakathi kohlupho olunje ngicabanga ukuthi ngizibulale. Kukalutshwane, akuvamanga ukuthi abantu bekhulule ukuxoxa ngakho.
izikhathi eziningi nje lanxa abantu besiza abazi bebika udaba olubalulekileyo. Sengakhuluma okuningi okunye okusemaceleni, kodwa ukuthi akhulume ukuthi kahle kahle kuyini okumkhathazayo kukalutshwane. Kusuka kube maybe sokunguwe osuzama ukukuhlanganisa nje ngezinto ayabe ezixoxa ukuthi umuntu lowo ngani ingqondo zakhe azihlalisekanga kahle, mhlawumbe engxenye engabe ecabanga ukuthi engaya kulona lolu hlangothi, kodwa bona nxa besiza akuvamanga ukuthi bakuthi bakufake mgceke ukuthi kukhona abacabanga ukubana bakuyenze kumbe kukhona bacabanga ukubana bathathe impilo zabo. Hhayi, akuvamanga ukuthi bakhulume ngakho. Indoda kudala bengithi even lakathesi zokuthi indoda ayikhali. Ngithi lokho sikufundisa even abantwabethu abancane. Angawa umntwana omncane osafundela ukuhamba, umntwana ongumfana ozakuthiwa vuka vuka hamba, indoda ayikhali. Kube kanti umuntu lwana uthwele ubunzima obukhulu kakhulu. Indaba le yokuzibulala indaba engaxoxwayo noma sihlezi nje siyifamily kumbe siyi-community, angeke uzwe kuyinto okumane nje kukhulunywa ngayo kalula nje. Ngizabuyela futhi kusisi Nqoba laphana ukuthi kambe sisi Nqoba singambona ubaba, umuntu ongubaba ehlala ethule ethe zwi, kumbe simbone umntwana ongumfana esesenza into bengajayelanga uyenza, umbone sehlala ezivalele ebedroom yakhe, lingaze limbizele ukudla, uyafika athathe ukudla kwakhe ngokuthula, nanguyana angena ebedroom yakhe lizasho isivalo kwa, usevalele sekhile. Kambe sisi Nqoba khonokwana singathi umuntu lowu uzidingela iphisi kumbe kungama-signs lawo awukuthi umuntu ukhona okukhulu okungemva komqondo wakhe, sisi Nqoba? Kukanengi, kodwa maybe ngingani ngiyaphuma mbijana khona lapho ngizaphendula. Okunye okuqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bazane ukuthi vele umuntu uyisimo esinjani. Lokhu yikho kwenza kube lula ukubana nxa kusekunenguquko ethile eyenzekileyo, liphange likunanzelele ukuthi inguquko le eyenzekileyo ingabe ibangelwa yikuthi kungabe kulokunye okwenzakeleyo yini. Uhlupho esilalo kulezi nsuku yikuthi asisananzelelani, asazani, isikhathi esisichithe ndawonye sisilutshwane, ngoba kwesinye isikhathi songabe kungasonto enkulu kangako, songabe kuyikuthi umuntu nje kukhona okunye okuncane okumphicileyo nje akafisi ukuhlala labantu, songabe kuyena le depression ebesitsho. Kwesinye isikhathi ngabe kuveza futhi ukuthi umuntu mhlawumbe usesesibangeni sokuthi usecabanga ukujula ukuzibulala. Kodwa ukuze sibe kwazi kahle kahle ukuthi kuyini okwenzakalayo, bekuqakathekile ukuthi ngabe njengemuli, njengabantu abahlala ndawonye, siyazana ama-personality, sikwazi ukuthi awubani nxa ethaki lunje, ubani nxa edani lunje, ubani nxa kulento emphicileyo unje. Lokhu kuyasiphathisa ukuthi senelise ukunanzelela ukuthi nxa kulenguquko ethile kambe kuyini okungabe kubangela. Kodwa sekungabe kungomunye kwenye into ekhomba ukuthi umuntu le-depression nxa singambona esefisa ukubana ahlale yedwa ngeyinye yakho. Kodwa nje kuqakathekile futhi ukuthi sikuzwisise ukuthi khona kodwa akungezake kwaba yinto ekhombayo, sekungaba lokunye okuningi esikuthi ngesikhiwa ngama-factors. Kodwa kuqakathekile ukuthi sikunanzelele njalo singakuthathi njengento encane. Nxa sibona umuntu akade ejayele ukuphila ngendlela ethile eseguqukile, esephila ngendlela enye esingayijayelanga, njalo le ndlela ekade sindlelana ngayo laye isingani isiyehlukene lalokhu ebesikujayele, kuqakathekile ukubana sikunanzelele, ngoba sekungabe kukhomba ukuthi kukhona okunye okungahambi kuhle, lanxa sekungabe kungayisiyo yona i-depression ngokwayo, kodwa kuqakathekile ukuthi sikunanzelele khona lokhuyana. Kubalulekile njengezimuli ukuthi sazane. Kambe kuba impilo enjani khona lokhu ukuthi sihlezi wanundlu, asisaxoxi, sesithumezelana ama-messages ngamafoni, asisadli ndawonye, omunye udobha iplate yakhe
ngene ebedroom yakhe, omunye udobha iplate lakhe ngene ekitchen, omunye udobha iplate lakhe siyalela. Kanti njengemuli kuqakathekile ukuthi ezinye izinto sizenze ndawonye. Sisananzelela nxa sisenza ndawonye ukuthi hayi lo kulezi insuku ngathi akajabulanga sibe sesimsondelela simbuze ukuthi kwenze njani. Ngilomunye umlaleli khona lapho ohlezi eceleni kwami lapha, uthi yena uke wagula, uthathela phezu kwepoint yokuthi njengezimuli kufanele konke esikwenzayo sikwenzise ndawonye ukuze uthi uke wagula ehlala lobhuti wakhe, wagula almost 1 week. Ubhuti evuke engena emotweni ehamba, umfana esalelele egula. Ebuya ntambama ubhuti mbobe kuyedlila ngazi kananzelele ukuthi lapha ekitchen akuphekwanga, ebuye engena ebedroom yakhe lala. 1 week egulele gula khona kancane ngenxa yokuthi njengezimuli asikhangelenani ukuthi uzibani ungaphi ngalesi sikhathi. Lokuthi nje ubuso bakhe umuntu nxa uvele uphila laye uhlala laye, iface yakhe ubuso bakhe buyatshengisa ukuthi umuntu lo kukhona aphezu kwako ngithi kumbe kukhona okumhluphayo. Njengezimuli uyagqugquzela laphana usisi uManyathi ukuthi asihlaleni ndawonye. Sisiphumo njengomuntu ohlala ku-community, usudibane labantu abanenginengi khona lapho esigabeni sona leso ohlala kuso. Usuke maybe waya even lalapho osokulomuntu othe wazithatha umphefumulo, kumbe lapho esithi sokuke kwaba lobaba othe wazibulala. Nxa ubaba lwana esebekiwe kumbe khonaphana esethe wazibulala, kuyini okwenzakalayo? Kuye kukhulunywe njani khonaphana emulini kumbe khonaphana emphakathini? Kuye kukhulunywe njani kubaba lwana kumbe ngithi ngobaba lwana osesuke wathatha umphefumulo wakhe Sisiphumo? Ngiyabonga ithuba onginika lona. Kuyimvama ukuthi nxa umuntu esethe wathatha umphefumulo wakhe wazibulala, okwenzakalayo emakhaya kumbe nxa kuyabe kungcwatshwa khonaphana kumbe kuhlezwi, so abantu bayabe bekhuluma. Kujwayeleke ukuthi bathi ubulewe yimimoya, ubulewe yimimoya yakibo kumbe uloyiwe, bakhulume nje lokhu lalokhuyana okungahambiyo, kungadingisiswanga ukuthi isizatho sokuthi azathatha umphefumulo wakhe sibe yini, kodwa babe bekhuluma lokhu lalokhuyana. Abanye beze becine besithi yimsebenzi yakhe, ngalwana umnyaka othile kwenzakala so, ukhumbula wayenza la so, yikho khonokhuyana okuyinto kulokhe kumlandelela. Abantu asidingi ukuthi isizatho sibe yini, siyakhuluma kuphela thina esikucabangayo ukuthi kungabe kuyimimoya yakibo, kungabe kuyimsebenzi yakhe, kungabe izinto ezifana lazenalezo. Ngaphandle kokucabangelana kuyenza ukuthi abantu bengahlaliseki. Mina ngisakhula nje ukuthi sasisazi ukuthi vele ngesikhathi esinje wonke umuntu kufanele besengikhaya. Nxa sengisebenza saziphathekile, indaba njengezingozi singakwenzi ukuthi thina ngesikhathi esinje siyahlangana kumbe ngesikhathi esinje sibeka umthandazo. Usisi uMadawu laphana uthi njengezimuli, ulokhu egcizelela layo ukuthi njengezimuli sibe lethuba lokuthi sibe ndawonye, sibekeni isikhathi sokuthi ngesikhathi esinje siba ndawonye.
lingabeka sona lesi sikhathi kuzaba lula ukuthi sibone ukuthi lapha omunye wethu namhla kumbe kulamalanga ungathi akathabanga lapha bese simsondelela. Singena kusigaba sethu sesibili. Singena kusigaba sethu sesibili, izingxabano kumbe ngithi ukungazwani izingxabano ngemakhaya. Samamo, wena usebenza lezimuli ezingathi akumanga kuhle kahle ezimulini. Uma ungena emizini yabo khonapha ukuthi uma ungena khonapha emizini yabo bakithi uzwe kwesinye isikhathi kulokuthingelana samamo, uzwa abantu bephoselana ngamazwi, kwesinye isikhathi uma ungena uzwe kuthule kakhulu lokhana kokuthi kuthule kakhulu, lokhana kokuthi abazali labantwana kunzima ukuthi babe bonke ndawonye. Kwesinye isikhathi uzithi nxa umzali omunye engena, ma bemuzwe engena egedini bona baphume ngaleliya, or nxa bemuzwe engena egedini bengene ema-bedroom abo bevale. Ku-environment ezinjalo samamo sibancedisa njani laba abantu ukuthi bangagcini phela omunye wabo esengene entweni nale yokuzibulala? Moyo. Siyabona ubuza umbuzo kanjalo. Kuvamile kakhulu ukuthola ama-situations anjalo ezimulini esenzakala. Kodwa esijayele ukwenza ukuthi abantu sibafundise ukuthi behandle yonke ama-situations ngothando. Ngoba esikhathini esiningi esikunanzelelayo ukuthi abantu okwenza bebe sesimeni esinjalo ukuthi uthando labe lungasekho. Njalo okunye okubalulekileyo ukuthi abantu bengathuli nxa kulento esenhliziyweni zabo. Okubalulekile ukuthi bekhulumisane, ngoba omunye umuntu sengatshona ezondele into angayaziyo, esithi thina ngama-misconceptions. Kwesinye isikhathi ube le-information engayisiyo, kodwa ungabuza ube open enough, uvuleke ubuze ukuthi kanti into leyi engihluphayo lapha emoyeni wami bengifuna ukuyizwisisa kahle ukuthi yahamba njani. Uzathola ukuthi abantu bayancediseka kakhulu. So esikhathini esiningi lothando lusuka luphele khona lapho abantu bengasazwani emakhaya, ngokuthi kuyabe kulezinto abazaziyo ezingayisizo, ikanti bengakhuluma bekhululeke emoyeni kuzadinga ukuthi kube lesisombululo. Usamama uthi yonke into asiyenzeni ngothando omunye komunye kuzaba lesisombululo. Lokhe ngikhonapho kuwe futhi ubhuti umoya, ukuthi njengabazali singabaqondisa njani abantwabethu singabahlukuluzanga emoyeni? Singabaqondisa njani abantwabethu singabahlukuluzanga emoyeni? Njalo abantu abangomama angakwenza njani ukuthi angagcini esezondisa umkakhe lokhana kokuthi umkakhe azazibona ingathi akaseyilutho lapha ekhaya, kumbe sithi umkakhe azibona ingathi usenguye imbangela yohlupho olulapha ekhaya, azacine ubaba lowo esebona kungcono ukuthi ayezibulala ngoba phela usezibona ingathi yena nguye imbangela yohlupho olulapha ekhaya, kumbe ngumntwana lowo angasakhuzwanga ngendlela eyiyo, usebona ukuthi mina lapha kutsho ukuthi ekhaya ngingumntwana lowo luhlupho, okungcono ngikhethe ukuzibulala. Sibancedisa njani lapha samamo, kumbe sizincedisa njani njengabazali ukuthi abantwabethu sibakhuze ngomoya omuhle? Siyabonga Austin. Okuvamileyo ukuthi kwesinye isikhathi nxa umuntu ekhuluma silalela ukuthi sizwe, kodwa singalaleli ukuthi sizwisise. So njengabazali
ngicabanga ukuthi mina kubalulekile ukuthi nxa umuntu elodaba lwakhe ofuna ukukutshela lona kumbe okutshela lona, silalele ngokuzwisisa, simzwisise sibili ukuthi umntanami ma eze kimi wakhetha ukuzangixoxela, into le ayikhulumayo ungitshelelani, uyitsho ukuthi ngenzeni. So esikhathini esinengi ukuthi uyabe efuna khonaphana ukuthi kube lesisombululo kumbeni adinge ukuncediswa. So singalalela ukuthi sizwisise, ngibonani yikho okuzasinceda. Njalo okunye khona lokhu engizwana sesitshilo ukuthi kumele sihlale silothando, sibathande abantwabethu. Sazi njalo ukuthi akula muntu ongatsho ulutho lungamhluphi. Kwesinye isikhathi umuntu engakhuluma ulutho uzathi hayi lo mntwana uyahlanya, uzibani kumbeni usebheme imbanje kulezi insuku, awunabona ubhemile kumbeni njani, kodwa kuyabe kukhona okusemoyeni wakhe oyabe efisa ukuthi kulungiswe. So singalalela ngothando langokuzwisisa. Njalo okunye esikhathini esinengi obaba sijayele ukuthi thina sibe lohlupho lokuthi asifuni ukutshelwa esikhathini esinengi. So thina obaba lathi mbona ngani kuba kithi kwesikhathi ukuthi hayi ywana usuhlala lomuntu ongumfazi wakho, onguye umuntu ongathi wena nxa ulohlupho uyamtshela, libe selidiscussa lolo hlupho, libe selisiba le-solution. Angathi singaba developer ukuthi sibe lokulalela nxa umama bekhuluma, hayi baba sokulohlupho olunje ekhaya, singaluphatha njani, hayi umntwana usesenza so, singaphatha njani. Ayisikho ukuthi umama usekukhulelwe kumbeni umama usethethe indawo yakho njengobaba. Kuyadingakala ukuthi ulalelisise uzwe ukuthi unkosikazi uthini, njalo laye umbuze ukuthi manje nkosikazi nxa sokunje ubona ukuthi thina singakuphatha njani, libe selivumelana kukho konke khona lokhu. So esikhathini esinengi abantu abavumelani, ubaba uyathi hayi umama usefuna ukungihlala ikhanda, ubususizwa labanye bethi hayi ubaba umoyo kumbeni udube wadliswa ngumfazi, uvumela konke okuthiwa ngumfazi, ikanti impilo vele yikubonisana. Impilo yikubonisana, uthando ilolu olubalulekileyo kakhulu ezimpilweni zethu, njenge-community kumbe njengezimuli, njengabomakhelwane. Asitshengiseni uthando komunye engazizwa sengathi yena usengumthwalo lapha ekhaya, azecine esethatha inyathelo elingayisilo lokuthi azisuse lapha, ngoba uyabe sebona ngathi yena nguye oseyinkinga lapha ekhaya, nguye osengumthwalo lapha ekhaya, esebona ukuthi okungcono ukuthi umthwalo lo awusuke phakathi kwabantu laba, mina mana ngizisuse. Ngike ngabona omunye umntwana ekhuzwe ngabazali, umntwana omzalwane wakhuzwa ngabazali, bemkhuzela nje into elula, kodwa-ke anti sasingekho khona lapho, bona bafika basichazela ukuthi bona okwabo bamkhuzile kuphela, kuthiwa kwakungela magetsi. So yena ngesikhathi ephuma endlini kwakungela magetsi. So yena esesiyabuya umntwana lana azange akhangele ukuthi amagetsi asekhona yini. Uthe efika wabelayitha igas stove, efaka amanzi akhe awokugeza. Umzali wasesithi ungasebenzisi igas iyadula, amagetsi akhona, wena sebenzisa ugetsi. Umntwana lwana wabetshiya amanzi, wabecitsha igas, etshiya amanzi lana, akasathathanga amanzi lana wafaka estofini, watshiya kunjana wangena ebedroom yakhe, wabezibophela. Umntwana oyinkazana, umntwana she was doing Form 1, wayesenza uForm 1, wabe eziphela. Bahlala belokhu bezitshela ukuthi abazange bananzelela ukuthi lamanzi kasalayithanga estofini, bazitshela ukuthi maybe uyageza. Kuthiwa kwasekufika-ke omunye umzalwane, basebesithi ake libizwe ozibani sizokhuleka, umzalwane usefuna ukuhamba uyavalelisa.
bayebize izibani bathe baya ebedroom yakhe baqoqoda bathola ukuthi ibedroom ayivuleki. Wasebhoda ngendlu ubaba, ikhetheni lalingana livalekanga kuhle. Uthethi ekhethenini laphana babethola ukuthi unkazana uyalenga lapha, usezibophele. Ngikhuluma ngomntwana esambikayo. So asikhuzeni ngothando okuqeda kutshiwo ngubhuti uSamamo. Phumu, Sisiphumu. Laphana nxa kuthi ku-community maybe kulobaba esimbonayo ukuthi hayi man akumanga kahle la, kumbe sibone ukuthi ubaba lo kungathi sibili kungani kunzima kuye. Nxa ku-community laphana emhlanganweni yethu naliyana, kumbe kumbuthano nalwana kuyabe sekubizwe abantu baya koboSebhuku, kwathethwa icala lelelana koboSebhuku okungathi akuhambi kuhle man. Kwangani kuyehlula koboSebhuku, kumbe icala khona kucine kumbe sekudluliselwe laphana kobomdlisa laphana. Ubaba nalwana siyabe simbona ubaba lo ukuthi ubenganje isikhathi sonke, kodwa lokho asekwenza khathesi kungathi sokulokunye okuzagcina la ekhaya kuvele into engekho right. Kusuke kuyaba sikubambe njani thina njenge-community? Phumuza abantu, lokho ngikubuza imibuzo ye-community khonapho. Njenge-community ubaba lowo sisuka simncedise njani, kumbe ngithi simbambe njani ukuze futhi ubaba lowo engaboni ngathi still khonokwana oqeda ukutshiwo ngubaba uMoyo, angaboni ngathi yena nguye stay problem lapha emphakathini. Phumu. Ngiyabonga. Ku-community amaSebhuku kumbeni abadala besigaba bavele bajayele ukufundisa abantu ngaze nalezi zinhlelo langaze nalezi iziga ukuthi nxa sokuthe kwenzakala ukuthi kube lokungazwisisani enkulumeni, kumele ukuthi kuphathwane njani. Kodwa ngabona okuyinto kwangikhona sokulokhu kungani kuyaqhubeka, kungani akusayenzi kahle. Kuba lamadoda athile ahlala phansi laye lo ongela kuzwisisa, ongazwisisiyo, obonakalayo ukuthi kasaphathekanga kuhle, kuxoxiswane laye kuze kufike kutheni mhlawumbe inhliziyo yakhe iyathamba laye kudlule, kumbe ahlale nje elomuntu oseduze kwakhe ukuthi abe mnanzelela, ngoba isimo lesi siba yingozi kakhulu. Umuntu impela uyathatha umphefumulo wakhe ngenxa yokuthi kananzelelwanga kahle. Futhi khonaphana emadali kumbe kumihlangano yethu esiba layo esigabeni, nxa kule ndaba ekhulunywayo ngumuntu ongaphathekanga kahle ngokunye okwenzakeleyo, kuyakhangelwa ukuthi umuntu ozakhuluma laye ngumuntu onjani, ngoba abanye abantu bavele bayalahla emlonyeni. Uthola ukuthi usekhulume lomuntu onjalo ovele lahle emlonyeni, uthi isilonda sivele sibuhlungu, usuthatha isawudo uphosela futhi phezu kwesilonda lesiyana, ubuhlungu bakhona buba ngaphezulu. Kudinga ukuthi kube lomuntu okwaziyo ukukhuluma kuhle lomuntu ngendlela nje ebuthakathaka, ngendlela ezwisisekayo, ngendlela laye azagcine eyamukela ukuthi hayi, ngiyananzelela ukuthi lapha kube lephutha mhlawumbe lapha kumbe lalaphayana. Ngiyabonga Sisiphumu. Kudinga ukuthi umuntu lo asondelelwe, aboniswe ngothando ukwenzela ukuthi engagcini esewele
endabeni yokuzibulala. Kulomunye kwesinye isigaba, omunye ubaba ubengathathanga kodwa elomama uzwana laye ubaba lwana. Kwasokungathi-ke sokulokungazwani phakathi kukababa lwana lomama lwana obezwana laye. Abantu besigaba bakubona futhi ukuthi sokukhona ukungazwani phakathi kukamama lo lobaba lo. Kube kuwukuthi ubaba lwana kuthiwa ube support umama lwana, abantu besigaba benjani, bemkhangele, thenga impuphu esenzani, bebengabantu sibila sebecinile. Ubaba laye wayeke wathatha wahanjelwa ngunkosikazi, umama laye wayeke wenda wangazi ukuthi kwakwenzekalani ngomkakhe. Yes, abantu babona ukuthi sokuyinto eyaziwayo esigabeni, but sokuhamba hamba laphana bengasazwani. Ubaba lwana kwamkhathaza kakhulu ukuthi kambe imali zami lesikhathi sami engisichithe kangaka lalumuntu ngisondla umuntu lo lemuli yakhe, ngikhangelele kukho konke, khona manje nguye sengenza so. Abantu abanye nje abesigabeni ubaba lwana babemcebisa besithi, wena abafazi uyathatha omunye umfazi, yekela lwana maye kudlale kanje, uyathatha omunye umfazi uzabathola abafazi banengi. Kanti ubaba lwana kuyinto lokhuyana kuyamudla. Okusalayo ubaba lwana wahamba wayazibophela eceleni komuzi kamama lwana. Liyakubona ukuthi abantu kuyabahlupha kuyinto lokho, badinga abantu abangabasondelela ngothando langendlela eqondileyo. Sisiya kusigaba sethu esesithathu. Lapha kusigaba sethu sesithathu sizaxoxa ngabantwabethu abasakhulayo. Abantwabethu laba abasakhulayo. Abantwabethu laba abasakhulayo kulemthwalo abayithweleyo lapha emahlombe abo engabalingananga. Sikhulisa abantwabethu kuleli lizwe lethu omkhonomi yakhona ongamanga kahle, izinto azimanga kuhle. Abazali abathwele nzima, badonsa nzima. Imitshado ayimanga kuhle, kuyadonselwana emtshadweni. Konke khona lokho kuya emahlombe abantwana. Sisinqobo, umntwana lowu simnanzelela njani, kumbe simncedisa njani umntwana osakhulayo, ngesilungu esithi ngama-teenagers, othwelele umthwalo onzima kangaka. Abazali bayalwa ngenxa yokuthi lapha ngikhaya izinto kazihambi kuhle, kuyadonselwana, izimali zesikolo azihlangani, lokudla lapha ekhaya akukho kahle kahle. Umntwana lowo ezikhathini ezinengi siyake ngukuthi thina hayi mani umudi, sorry ukuthi ngufake kanjalo, sengizwele ibala lesindebele sithi umudi, kube kanti umntwana lo usebungozini. So sibancedisa njani abantwabethu abangama-teenagers sisinquba? Kuqakathekile liletha into evamileyo kakhulu ukwenzakala. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi okokuqala ukuxoxisana labo yinto eqakathekileyo. Kodwa njalo kwesinye isikhathi kusuke ungaphathi ukuxoxisana laye nxa uhlupho lusendlini lungalungisiswanga. Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi ngisho labazali bebe yingxenye yengxoxo yonaleyo. Ngiyananzelela ezikolo khathesi sekulama-teacher guidance and counseling. Bayahlala bexoxisana labo abantwana benanzelela inhlupho abalazo. Kodwa kuqakathekile njalo ukuthi abantu bakujayele nje ukuthi ukuthi thina kithi ngapha esintwini i-counseling vele ngani yinto yesikhiweni besingakayijayeli kangako. Kodwa kuqakathekile ukuthi sikhuthaze ukuthi umuntu nxa elohlupho aluxoxe labobani abaseduze laye abahambayo. Khonokuyana kuyaphathisa kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kuqakathekile ukuthi sibe lezinto ezithize ezilibazisa abantu ukuze bengahlali kakhulu becabangisisa ngezinhlupho mhlawumbe ababe behlangana lazo. Uzananzelela ukuthi nxa besesikolo sijayele ukubakhuthaza ukuthi abajoyine ama-club, ngabe yi-debate,
yini, ukuhlabeka. Maningi ama-club abalawo esikolo khona phana kuma-club nxa bephatheka kuyabaphatha njalo kuyabafundisa ngisho lezi ndlela ezinye eziningi esikuthi thina ama-problem solving skills okubancedisa ukuthi babekwazi ukubana kanjani bengancediseka njani phakathi kwehlupho abayabe behlangana lazo. Lokuthi abantu kuqakathekile ukuthi sikhuthaze ukuthi bebe labangani esingakuthi i-social support. Ukunanzelela abantu abayenelisa ukubana baxoxisane labo, abantu abayenelisa ukuthi lanxa kukhona okunye okukhathazayo bebe yibo abafinyeleleka lula. Kuqakathekile. Maningi ama-social support esingaba lawo, kungaba sesikolo njengabantu abasakhulayo, kungaba sesigabeni, nxa kuyikuthi ngabantu abakhonzayo ngitsho lalapho abakhonza khona kuqakathekile. Kodwa njalo kuqakathekile ukuthi abantu benanzelele ukuthi ayisiye wonke umuntu okumele ukuthi umuntu ahambe emxoxela inhlupho zakhe, ngoba lakho khona laphana kwesinye isikhathi kucina kubangela uhlupho lokuthi usutshela uzwane wahambe kugcwalisa yonke indawo, kucine futhi sokubangela i-depression. Yibo abanye abantu esikhona sihlangana labo sebezibulala ngoba indaba ezinye bayabe bezitshela abantu, kuyabe kuzindaba ezingasizo zikawonkewonke ezingeke ziphatheke kahle nxa sezisesigabeni. So kuqakathekile kakhulu ukuthi sibananzelele lamazwi esiwakhulumayo. Ngike ngananzelela ungakhangela ku-social media indlela abantu abakhuluma ngayo, yeyi abantu imilomo yethu leyi khanya sibila ekafundi ukukhuluma amagama amahle afaneleyo. Umuntu engaphosta ukuthi uphakathi kokukhathazeka siqalisa ukuthi kuqala ngawe, ayisuke wedwa owokuqala, kumbe yikufelwa, kumbe kwenza njani, yikuswela. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi uhlupho lunye ngalunye, umuntu nomuntu uhlangana lohlupho lwakhe ngendlela etshiyeneyo kusiya ngendlela akhuliswe ngayo, kusiya nge-personality yakhe. Sifunde ukukhuluma okufaneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Kanti futhi kuqakathekile ukuthi sibekwazi izingatsha ezitshiyeneyo ezingaphathisa abantwana. Kungabe kuyikuthi yikuswela, kulezigaba ezinjengabo-social welfare, kulezindawo eziphathisa abantwana, kungabe ukuphambe ukudla kumbe luncedo lwemali. Kunengi. Kuqakathekile ukuthi sibezazi izindawo zonalezo ukuze nxa kudingeka ukuthi umuntu aphathiseke ngakhona lokho aphathiseke, kumbe ngabe bengabahlukumezekileyo, silama-victim friendly units, silama-child protection services, izinto ezinjengabo-child line. Kuqakathekile ukuthi sibekwazi ama-organization anjengawona lawo ukuze nxa kungaphezu kwamandla ethu senelise ukuthi sibalayele bayethola ukuphathiseka ukuze uhlupho lwabo lwanelise ukubana luncediseke ukubana lungani luyadeda besebethola ukuphila okungconywana. Siyabonga Sisi Madewa. Sisi Madewa uthe kubalulekile ukuthi ungake nguhambe utshela wonke umuntu indaba zakho, ngoba nxa sezisiyaphuma ngale, kambe wena ungangitshela udaba lwakho, asithi ungitshela uthi wena ngidlenguliwe, wena uyangixoxela usithi ngingumngane wakho, uzwe kusasa sokuxoxwa ngomunye ngale, kusasa sokuxoxwa ngomunye ngale, kusasa sokuxoxwa ngomunye ngale. Umntwana nalwana kumbe umuntu nalwana kumkhozela ukuthi azicine sesenza i-decision yokuthi kungcono yikuthi ngizisuse lapha emhlabeni, ukuze ukuthi ihlazo leli eseligcwele lapha ngami abantu bengasamboni, bengasasali bekhulume ngami, bengabi bengikhombela ukuthi nanguyana lwana uMarechwa, kumbe nanguyana lwana umayenziwa lokhu lalokhu lalokhu. Kulezindawo ezifaneleyo lapha esifanele siye khona. Uqambile laphana, besimlalele balaleli, uthe kulama-social groups, izinto ezitshiyeneyo eziqanjwe ngusisi uNgoba laphana, la esingathola khona usizo, la abangasincedisa khona bengahambanga beveza indaba zethu. Osisi uNgoba banaba ama-therapist, ngabantu abathi ungafika umtshele udaba lwakho luhlala phakathi kwakho laye, kasoze ayeluxoxela omunye umuntu. Asixhumaneni labantu abanjengabana laba, sidinge izindawo ezifana lazo, singene kuma-clubs nalawa. Sikholise kakhulu inhlupho lezi ezizithweleyo zike zingani ziyaphunguka kancane. Samamo, simncedisa njani umntwana olwe lomzali? Yeyi phela kuke kuliwe la,
sike sixabane labo abantwabethu laba abasakhulayo. Kucatshwane sibili lapha ekhaya kube kubi, umntwana aze abone engathi hayi okungcono yikuzibulala. So umntwana nalowo onjalo Bhutisama, sisincedisa njani ukuthi abone ukuthi no, ukuzibulala akusikho plan. Simncedisa njani umntwana onjalo? Yeah, siyabonga sis Oxy. Hayi kuqakathekile impela ukuthi abantwana bencediswe bengazibulali. Ngibona esikhathini esiningi njana sesitshila ukuthi okwenza ukuthi abantwana begcine bezibulala ukuthi babe beswela uthando ekukhuzeni lapha. Nxa sibakhuza asibatshengisele ukuthi siyabathanda, suka sithukuthele kakhulu njengabazali sibe sesikhuluma lamagama amabi, siwakhulunyiswa intukuthelo. Esikhathini esiningi njana i-generation yonale esikhuluma ngayo ama-2K, i-generation engani iloku indawo kwabo kungani kusoftanyana, abasafuni ukukhuzwa. So lathi sesiqathanisa ukuthi hayi thina indlela esikhule ngayo vele sikhule sitshaya. So kube sokusenza ukuthi sigcine lathi sesifaka amazwi angathi abanzima. Then okunye engikucabangayo ngithi kumele ukuthi sibone ukuthi nxa silalela sibe kuthiwa yi-active listening, silalele sibili njalo ukuthi okuzasincedisa khona. Nje okunye esingakwenza ukuthi umntwana simbonise ukuthi hayi into leyo yenzayo i-affecta wena iphinde futhi affecte lomzali wakho. So uzama ukuthi uzincedise usuke konke lokho okwenzayo. Esikhathini esiningi sibona ukuthi ngesikhathi umntwana umntazana maybe ku-influence yama-drugs, uthola ukuthi umntwana sethatha izidakamizwa. Ngezinye indlela futhi maybe singamncedisa ngazo ukuthi sibahambise kuma-rehab la abantwana bethola ukuqondiswa. Then kwesinye isikhathi zikhona indawo ezigcina abantwana, maybe lapho abangathola khona i-counseling, ama-professional counselors, ukwenzela ukuthi bebancedise khona lapho bezama ukuthi besuse ingqondo yonaleyo yokuzibulala, ngoba kwesinye isikhathi phela umuntu nxa selengqondo yonaleyo kunzima ukuthi uyisuse. Then lokuzwelana, lokuhlonipha abantwana, nxa sikhuluma labo sibatshengizele inhlonipho ukuze labo besihloniphe, ngoba esikhathini esiningi khona lokho esikunika umntwana yikho futhi asibhadala ngakho. Nxa ungasamhloniphanga laye kasoze akuhloniphe. Nxa ungasamtshengiselanga ukuzwelana laye kasoze ekutshengise ukuzwela, ngoba ukuzibulala kuyabe kuyikuthi hayi ngifuna ukuphawulisa umama ukwenzela ukuthi ezwe ubuhlungu, ngifuna ukuphawulisa u-anti ukwenzela ukuthi azwe ubuhlungu. Kodwa ngabona ukuthi uyamthanda kuzaba nganeno. And then maybe also lama-family meetings, abantu ababebe lama-family meetings, umzali akhulume okusenhlizweni yakhe, abesebuza nabantwana ukuthi kambe kukhona okunye okungabe kulihlukumeza, ukwenzela ukuthi sibonisane impilo, abantwana bekhule besemgwaqweni oyiwo oright. Siyabonga Samamo laphana lokhu egcizelela indaba yokukhuza ngothando, ukuthi lanxa ungabe ubona ukuthi umntwana lo usesesimeni esingekho right, kodwa amkhuze ngothando. Ungabe ususithi ngake ngakuzwa lokho omunye umzali ekhuza umntanakhe, wena ngabona sowami, wena ngicabanga ukuthi bantshintshele esibhedlela, ngangingeke ngibe lo mntwana olihlongandlebe njengawe. Awubabona ozibani ukuthi banjani? Why ulomahluko labanye abantwana abala ekhaya wena? Hayi wena leqiniso sibili, wena silivantshintshela wena esibhedlela. Ungavele wenza iphutha elinjalo njengomzali elokukhuza ngaleyo ndlela, umntwana nalwana kuyahlala kuye abe sesithi vele kutsho ukuthi mina angisowa la ekhaya, njengoba umzali wami esithi ukuthi I think bamtshintshele esibhedlela ukuze ngiphume lapha, okungcono ngiphume ngokuzibulala. Futhi abalutho phela ukuzibulala ke abantu abethu laba abasakhulayo, kibo bakubona kuyinto encane nje, bakubona kuyinto elula
bengakwazi ukuthi khona okuqeda ukuthiwa nguSamamo, bengakwazi ukuthi kuhlukumeza yena, kuhlukumeze thina abazali, kuhlukumeze i-community yonke nxa umntwana onjalo esethe wazibulala. Bayazibulala bezibulalela ukuthi umkhuzile uthe wena uhlala efonini kakhulu uzafeyila. Liyakubona khongwane ukuthi ngithe ngizakuthathela ifoni le engakuthengela yona, hlala kakhulu efonini, ifoni le ngizayithatha, ngizakunika usucedile ukubhala uform 4. Abe ngakhona lokho kuphela ukuthi awusukanga watshengisa uthando, umkhuze ngendlela eyiyo, abesebona ukuthi the best plan okungcono yikuthi ngizisuse kulifamily, ngizisuse ngani ngokuzibulala. Siyabonga bangani bami. Sisingoba masigoqa sicela nje ungatsho yini okungaphathisa abantu abaphakathi kwalolu hlupho. Ngizakhuthaza ukuthi okokuqala okuqakathekileyo yikukhuluma. Ngiyakulandelela ukuthi singabe singakufundiswanga ukuthi sikhulume ngemizwa yethu, kodwa kuqakathekile ukukhuluma. Ngoba ukukhuluma kwenza ukuthi umuntu azizwe esiba ngcono. Bathe wakhophola umuntu omthembayo, uzwe uhlupho lwakho lusiba nganeno. Ngiyakuthazela ukuthi nxa siphakathi kokudangala, nxa siphakathi kwesimo esingani singaphezu kwamandla ethu, kasizameni ukuthola abantu esingaxoxisana labo. Njalo nxa eduzane bekhona abafundeleyo, ama-professional counselors nama-professional psychologists, asifikeni sithintane labo. Ikakhulu kulezi insuku sokulula ngoba singabathola ezibhedlela eziningi. So ngiyakhuthaza ukuthi kasenzeni njalo, sikhululeke, sixoxisane labo. Njalo ngikhuthaza izimuli ukuthi asinekekeleleni ngazo zonke izikhathi, sitholelane imithwalo. Lokhu kuzayenza ukuthi kube lula nxa siphilisana. Siyabonga Butsamamo. Siyabonga kakhulu njengabazalwane, asikhuleleni into hlupho esibhekane lalo. Umuntu nxa ebhekane lohlupho njalo tshele umuntu omethembayo ukwenzela ukuthi athole usizo, abantu bebe lothando komunye. Sihlale nje sikhangela ukuthi umakhelwane wethu uzwa njani namuhla, ubehave njani ngothando komunye. Na Evi, Engingakutsho kongilaleleyo khathesi yikuthi kukho konke sihlezi ezigabeni kasinanzelelane, sisondelelane, sithandane, sigcinane, omunye lomunye abe ngumgcini kamakhelwane wakhe kumbe kamfowabo kumbe wesihlobo sakhe, okwenzela ukuthi uhlupho lolu sizalunanzelela silubone kusasemasinyane. Nxa kuthe kwaba khona ukuthi ukhathazeke, wasutshela omunye wakho, ukukhuluma lokhuyana ngiyangikuzwe lami ukuthi kuyayethula umthwalo oyabe ungani unzima. Ngingatshela omunye wami ukhale kakhulu nxa kudinga ukuthi ukhale kakhulu. Kuyayethula umthwalo. Konke lokhu singakwenza ngothando lokuzwelana, hayi mbona ingani kuzayehlisa izinga labantu abazibulalayo. Ngiyabonga. thanda ukubonga kubangani bami ebengihamba labo, uMadewa, uNgoba, ubaba uSamamo, sisi uPhumu, ngokuzinikela kwabo langendlela abakhulume ngayo, bencedisana lathi balaleli ngalolu daba esiphakathi kwalo. Balaleli bethu abathandekayo, okwanamhlanje singama lapha. Imibuzo yenu, ama-comment enu siyawacela ukuthi abuye ku WhatsApp number leyi 078 195 1747, 078 195 1747.
Ngizacela ukuthi abangani bami bevalelise. Lisale kuhle balaleli. Lisale kuhle balaleli, sithe balibusisekile lathola ukuphathiseka kulolu hlelo. Lisale kuhle balaleli, sihlanganeni njalo kuhlelo olufananayo ngeviki elizayo. Lisale kuhle balaleli, sihlanganeni kuhlelo lethu Asakhaneni, Solus FM 93.8, okhulumayo ngowenu Oxy. Sihlangane kusonto elizayo isikhathi 2 emini. Bye. Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8.